CBSE class 12 te class 10 rokni amjokmung ni bagai routine dijaka 17 tarik 11 2025 ni simung amjokmung unggai thangnai 3 tarik 12 2025 jora na hakin rok khnai tongde ang rok no tam D1/11/2025 o class 10 oni amjokmung kurei class 12 long tongo physics te business studies te 24/11/2025 social science class 10 dong ni te class 12 oni kai accountancy te philosophy te 26/11/2025 class 10 oni kurei class 12 on history te chemistry 28/11/2025 tongo class 10 ong ni math class 12 oni math te sociology 29/11/2025 tongo class 10 ong ni kurei class 12 ong ni tongo economics 1 December 2025 tongo class 10 ong ni science te class 12 ong ni political science te biology 3 tarik December 2025 tongo class 10 ong ni kurei class 12 ong ni geography amo haikena norong ni amjokmung ngai thangnai norong ni 12 ni final te aboni bagai te norong ni April May hairoko hongkai norong ni 12 final te madhyamik amjokmung cholinai haike jotono hambai।